herang kayungane Riwawasa punika sayuwakti wenten aturipun Nipanya mawethu dahat erang sayuwakti pikayunan ide dalem dukut atur panjang kade mangke mungguwe ngaturipun Nipanya maka sami sampun kepikayun raris oleh ide papan saderung dan urus duaning mesehe utawi satrune punika nenten patut kesinanggah purusa satriya mautama nirdan nage ngana gajuri yen akene saja separisolah para patih baline nirguna nejani nagih ngangkat eri sejeroning pasiatan dan mangga sasanan jureng duaning tusing patut kesinanggah purusa satriya mawi sesa wireh dosa dahat agung sawireh sangkaning solahe dene ngliwatin madan ugar-ugar mawasana agung dosa kirang pati de keadanin manut areng warelak asana mapantan nganudin ane madan paridabda pawartian solah hidup dini di guminenya dalam dukut mapa sangkaning dahating erang sayuwakti pikayunan ide dalam dukut ne mangkin rares mewangsit ide sane singit pisan pada ijung
caleng pengarang Sado encol sayuakti ring sejeroning pemargi pemekas ide gede mecaling punika pinih ajangna wang samare pada ada inggih riwawu sekadiasa punika sayuakti kewentenanyane nemangkin watak wong samare makasami punika raris kataga majahang prajurit bali mung tetujone makasami punika wantah pacang lasang watak yudane saking Bali gede macaleng mangi ringan Re sampune punika raris ide ratu gede mecaling pinake pengabih ide dalam dukut nemangkin raris ngiringang separititah idane nyuwun bawa sarare ing ratu duaning titiang rumah sering padewekan pinake pengabih palung ratu makecutek nemangkin titiang seiring ratu sedang rak mengawukin sadoerang raris tur maning mesurya ide ratu gede mecaling ngewangsitin sado ngelur wacana nidanenya balas samar pada rawuh Re sampun raris kasuryakin punika pinake sananing bala samare punika sampun punika pada rawuh nah kene buat pesarat podoh cai para samaraja mekejang pemekasne ado ni itungin gelah ngajak cai mekejang ring ratu gede macaling wantah sekadiasa punika sayuakti runtuh bawas ide ratu gede mecaling ring bala samare makasamenyi raris matur napi wenten pekaryana sinarengan raris nemangkin para wong samare matur
atur ridane punika tan wenten siyosing ya ratu sang murdaning jagat menawi wenten pekarian sane ketujuh majang ring dewek titiang